population kalong kapasang day ba kasi jadi kambun yung baro no daw impect pada senaga yang jong kajing kamduna jong kikaro ha kajing ya compete te kimpat lah to be very frank, to be very honest hadu mentah lada day ba ingi grup lang haju ke tangki barok kaju percentage 80% for Meghalaya kasi janti karo kabamot baki karo kinom yo ai kumbang mata kinong ha kajing pule kinong ka ero kibah khmat kidang debi kasi janti no that is the fact la ingi sutanat ta krisya bagi karo kinom yo te consider pada kajing don population galas ngudi nomor bagi kambun kasi janti ya ban karo tinggal ngayon na day hipro ban review ikani ni hap anya kren na percentage la ban nang min increase ka percentage kanang bak kita ru kin don la ka jong ka hok kini yo bertanam ten de senere kambun population te jadi berkam yo kambun ke kita personal juga ngang ong do minute from beginning ba nyimpan ya kren nyimpan discuss la kalau ada RDA dan kalau party dengan mengasu express ya ka personal feeling juga ban de ban don ka review ini ban pek ha kata ban yo ka percentage makambun sini kenang makanya hap kerkum kecing don population nomor bas ngode sen ong batu ngin ya bet kaju tendai ngitip kita isa ba adu muta ha ka pule ka puthi lele kikaro kidang kam sa den kampun lele ha kajing ha ka pule ka puthi nomor kena pek ki max ka makiyo ki bru jugi ni sini barabo hoi teng idon hik be ham yo bunastai tandai barabor hik percentage babun ki yo nasine ya kata kecing kata ikadon kemudian kata ini bakam ka kecing don ya population untuk lehat ni la kambun ba sini kan bangi yo pre kecing percentage don kita cerita jadi kumna penbet pede ta kabangin habban ya tirba bakata ka penbet kadai ban ya biang lang kan bagi nai donang suka tanong ni bakaji pembet kedai ben ya biang lang kam dei ban deprive no ekahok no jona ta kadai ba ko ba stick ba kaji pembet kadai ban kaji pembet ka ban ya biang lang ka bangi rum konyo maki rum konyo ka bagi nang lang ta kren da kaji sngom thu jonga marwai sila baga so thu ba kadai ban ko ta da kadon kaji pembet awak cakap pelada te ka basus ko tanap kalong ba kum kalong jadi baki priujungi ki la kham ya nang start ko ong no mene ke yang war kamor jam te bon be kan ke percentage jong ki general la yo on pendap ki priujungi is no sarong kata ba kan ke general ko belong 20% ki bon ba ke yo pendap lagi kasih janti jungi nata kata in haban kran bi jisha ba kin yo i kelang ngarang wan hakaro hills bon singawan ngalap walaupun baik kasih jungi tentang officers kibadon kita trace karo jadi ki officers jungi kibadon kibru jungi kasih jantia jungi nang ne kibale trace karo kata kalau gaji sisa te nimla berdinai sisa kalau kumtah te balai kalau kumtah kalau ba bru jungi kita khamia hakmat akili pune ten wa ta ki yo ban kri no ekaneka 20% kabadi ki general ban yo lang na ke generalist ban yo bandrung kam cak sutra dikata ban encourage la kejong kejang pendeu ya kebangin ya cakmat kajing nang kejing start pulih ke putih nang bangin la pada compete ki weiru ki general class dei tang nak kasih kas di track jadi pendeu tu ke long ke ba sebagai kata tendri nganom patno ban ong gani ngin hape keren sudah kena ketiga subjek ke ba kia ba ngin hape ke kata juga baik kalau bawa bahar berkata senberkat, tendingin habis keren lang kena habis tir parti, nomornya habis yang lang atau berkat yang parti te mungkin ini isu sudah yang keren bernak keren berwe, hadap dengan dia berdiskus parti, no doubt, ingin keren dia ke parti, kesulung kampanye yang parti yang keren dengan nom sengodai dengan keren lepah ke view, ke opinion jong ki para berbahas pada parti ngala express katu ya kai ki jisno jong nasional te hendri ni pek pede nomor na ngalong berbo
ba habala sengap warla ngas nudai mengaru dari lekin pun kim sudai nasa penbelin dia ombangan perkap bendri kor sedar bayo mengas tu bakalah kalau marwai kita suatu ini nak tahu tahu ngin sengap sur pun kebalang para dekat bat ngin sah batai kamsai dengan liyo ikan dua parti dan ikan parti itu nak agenda next agreement makan agenda ngin pada diskusi kata dengan liyo ikan presiden ba kin liyo perlu agenda akan next bagi syong itu parti